Pri Studen sjatištu Dariboj i Elijezar narod u boj pozivaju. Veletar svoju stražu okuplja i obraća se svima kod Studen rijeke. Zaista čovjek će sebi i drugima oduvijek teškoću praviti i ovim sjatom zahumlje na Studencu ću graničiti. Pa neka Lazar vlada Bosnom svojom tu preko rijeke. Ja na ovoj strani vladam i odbijam vam ukore prijeke. Da neko zlo vam neopravdano uradi, a kako? Zlo se zlu vraća, zar oduvijek u svijetu ne bije tako? Elijezar odgovara: O veletare, čovječni sine, pobratime vajstva glinastoga, ja tvoju zemlju ne zaželjeh, Boga mi jedinog, visnog i milosnog. Već Jelenu zatražih, što mi ruku svoju prije mjesec obeća, a sada samo Bosnu da branim, dok usoru tovarih na pleća. Zar ne poču i ne vidje behamutsku silu i avarine što pred nama nestaše? Ja uistinu vidom zelen čovjeka vidje, da zloba usorom talaše. Zato poslušaj i vojsku kupi, da straža ti gorda za grijeh se iskupi. I pođi sa mnom i narodom Bosne, s kopljima i sječivom neku usoru istupi. I ovdje mi, pobratim, divovski, arvatski, dalmatinsko-nebesni, sa nama će Srblje časno zvati, da sjevernjačku silu otjera i razbijesni. I Zahumce i Humce, Rašane i Gote, neka nam se združe. I ilirsko življe što ostade, neka korak Bosni zemlji u usoru pruže. Veletar se zagleda i zastade pa odgovor: Svojom sudbom svaki čovjek mora da se nosi, drugom tovar da ne zbaci. Zato odi Lazare i svoju usoru brani, a ja ću ovdje čekati, dok Bog me ne odbaci. Odgovori mu veletar i ka svome posjedu pođe, a oko Lazara se okupiše. Poznati mu ljudi, što svemu bijahu svjedoci, pa ga o usori zemlji pitaše. Zovte mi narode draga, braćo bosanska, konje za vitešku pratnju, i da odem ka visokom i obavijestim Gorčin gospoda i Sarah nebesnicu za našu patnju. Gorčin gospoda što visok Bosnom vlada pozovi, i tome razum se kreće, ali zašto Sarah što neba posmatra u ovu rabotu sa tornja da sliječi? Upita ga čovjek iz naroda što se okupi i na Studencu promišlja, naroda što već 100 i malo tome više godi u Bosni obitava. Elijezar na konju sada poge se i čovjeku priđe, da ga o namjeri obavijesti. Gorčin gospoda ću zvati na redoređe pred boj, da narod ne pati, a Sarah nebesnicu da mi o sudbi našoj govori, uspjehu i propasti, i da me uputi ka djelima prigodnim i svrhama iza iskušenja i požasti. Jer šta je čovjek, recite mi gospode časni, što rednike naroda saziva, a nikad one što naukom se baviše, pritom ne poziva. 100 naličja čovjek može da ima, a nasuprot tome on se grana, a među njima i mudraci kao Steviša momče, što svega znahu i toga nek ima. Onda blagosiljaj Gorčina i Sarah, a pritom i Stevišu, ako na put ti naleti. Ja ne zna, o Lazare Bosne, da postoji čovjek što svime se sapleti. Zar nije čovjeku sudba da bude u koritu svome gdje mu duša pripada? Upita, a Lazar mu odgovor: Nekom i duša u svemu od svevišnjeg svestrano spada. Zagalopira konjem i udalji se od naroda sa vitezovima što konje su jahali. Stanko, Slavica, Toloje i Gorčin se pridružuju Lazaru. Vod nas, momče, i od sebe na vjekove vjekova pružam, tvoje časti umijeće moje i obećanje da ribu ti hvatam. Reče Stanko i porodicu sazva, sa oba sina da pođu, uz Elijezara da odu i iz Bosne iziđu i u usoru dođu. I k tomu Slavica divnih očiju vidara i liječnik, Lazaru priđe i združi se, a sa njenih usana proteče najljepši riječnik. U ovom danu bosanska diko i diva posinče, Gorostasove voljeni, zemlja tvojom dobrotom će da proniče. Zato zajmi i mene i na put odvedi, ljudima usore
da im liječim ranu mene dovedi. Reče Slavica i Lazaru ruku krenu da poljubi. On je brižno izmače i drugom rukom od prsa časti odozna. Ne odbih te, Slavice, pođi s nama. Moja stega od ruke tvoje samo je sluštvo Bogu, koji me kruniše zakonje, da sačuvam ime svoje. Što ga Gospod moj Mojsije prosveti, a Hrist poimenjaka uzdiže, iz mrtvih u pećni narodu svome objeđenje od srca do očiju podiže. Crven lica Slavica se nasmiješi, a Elijezar njoj. Prohoda do konja i uđe u red, gdje vojni je Lazarev broj, 80 hrabrih i 10 novih što se pridružuju, i pritom Gorčin vitez i Toloje isto sa Lazarem se rukuju, i sa njima 20 što svjedoci dvoboju na Studenu bijahu, i od Veletara 5 boraca što njegove ljude zarobljahu. Sanica, Bosna i Darije se Lazaru obraćaju. Snivaj, sine Gorostasov, snova 7, i jata ljudska jačaj ljubavlju javnom, kojima Bog je jedan. Poći ću ka stranama zapadnim s Darijem da narod zovem. A i ja s tobom, Sanice, reče Dariboj, u zemlju Hrvata ću da krenem. I tamo da dignem 100 hrabrih, što hitro će se kretati, a ja ću na zov Lazarev mudri za tren oka gdje god hodi slijetati, jer on je brat moj što ga vajahu, sile što Božjom voljom i uputom zemlju miruju i razarahu. Moj brat, kao da je od umjerenosti sazdan, na čijoj suštini otac nam počiva. Sjetih se majke u vidu na usoru, reče mu Lazar. Darije kliknu i utihnu kao zemljin sveti čuvar, Gargon što ga zemlja rodi, divovima pobratim, kamenom vrsno obličen, s krilima oštrim i licem strašnim spokojen i opčinjen. I tako se susretahu sile divovske i čojstvene, pa stivar se otkri, pokajni vatren duh, da okadi prisustvom rodove duhovne, što ih Bog u praiskonu stvori prije nego zdiže sinove Adamove. Dariboj i Sanica odlaze u širu Dalmaciju, dok Darije vilen djevojče u rukama nosi. I sama tako da govori, Bosna ostade, Lazaru priđe, bijele kose, plavih očiju, zelen ogrtača, hod joj zamaman postade. Idi u usoru, idi i korak moj produži i širi mi zemlju, što ti je Gorostas u ruke dade. Idi, jer vidim okom srca svoga ispred sebe po 3 građevine, toranj od Sarah nebesne, Gorčina kuću, iz Teviše palatu, iz šumskih predvorja vidim svoju sestru Janicu, krasnu, glasa najljepšeg, brigom i pravdom grlatu. Sestro mi Lazare, što težinu će ti liječit, u haljama žutim polučovječnu i tebi hrlatu. Lazar se nasmija i sa njima družba isto. On na noge kleknu, Bosnu da u časti drži. Mili vitezu, u usoru idi i kao baton stoj i stiparu snagu sprži. Vojsku mu pogazio sveti, slavjanstvo što ih đavoli porobiše, moju djecu. Bosnin glas zastade, pa uplakano reče, u smrt i čemer prokletnici odvedoše. Lazar smrknu, šljem nabaci i s konja ka nebu mačem ukaza, i sa njim 180, tako poče zemlju da gaza, a Bosna sama na Studenu ostade, kao Gorostas iz daljine da gleda i kroz maglu se istopi, da tvar putovima do vrh Bosne se preda. Tamo u šumi će čekati i u rijeci svoju sudbu ogledati.